main burera sincangkan masyadona. Sokehs Pah uya kamul pen cai Kepinle ayu awat bata cai paparan peri usangkat pacuan weliandi sabun cai momocho nai o uya actual pedmak pegmaki songkon koros na cai kecil yuki pada sang di sau ciko di rawat ipil pacuan kamele lama pergi kosanti watch sabun man kauno kosanti kan koros minta mahal watch soai pabia masih pacuan kamele na kauno sama cai coach kecil kaicar kue kupur rimpak na cai Kepinle ayu rawat angkak kusanela sabi macai kupura cai ang sabi na kusanti ako wao niki wanparan Ceremonies Sahi fil wao niki wanparan kan and Sahi katparankan Sokehs Pah o sabli mamay kan yang pacoto kato yang kamay dan mamotso wats mereka pace wan paran peli pacuan kaping sabjai coach kokian sewat pacuan kaping kau no ya kecil ya yang kecil kecil kakak pacuan masa ni sepacuan we want to kak kasama kumai itu nai pacuan kasaleta di kapan tuan kuburan kau no makarto kau no kasama kuburan kau no ye no cai kaping kalau tela kaping watch maiko weki kuburan soai nakap kosono mau sapurtai Kepinle nan week pacuan kamele lama kubur koros yang euki pada kuburan email tak cai hari ki roson o cai ka konati konsepkan kacaman kailangan kumain Michael ada Sohse Phil kailangan kumain cuma mamotso nituan kacay mangi Kepinle nakayuma niya chay ka pahan milmil ka na dimpak ka na yayi kuburan kao makchay ba choror pasan isay siwat pachaw pangkat tiyari beta pura kapurayan kailangan ng Sohse Ceremonies Sahi sa pangamikan karos
mereka pacuan hansela cuman kesalatan sukses kaping kia kumai sabul mamal tatok omnan sabul mamal momocon man utan nusyak Hauro coach kecil kapaya takumai kecil kaican songan seujarkan alayan kumai ketok kecil dan momocon di pura kapura kalangan kumai con momocon man sabun mamal sawas kaparenta kuburan kau no, pil kaparan ita, ambil mereka. Tapi yeci, acuan paco, kalangan kawan kau sih, kapoyata, hilakan, sabun matai, opusnya. Mocho golpe kailangan kumain bangko terus gerak nan sini pastet tan tatuan langat at Kepinle kami kami irail ansyo mau kaping mamail weliandi sama yung main jang Kepinle amoe kuyagian so ay chungal wow kaping ang bachen sa puno iban monjol lang bingla yang lagi ngomong pokoknya na ini kata karo di kapis muna siya asang bak prograsi ngayon weliandi gis taka kagi kagi sa mga sawasan kapag ini men siyang sumata salomon kasaleta kasaleta kwa kisme uyaw kasupu kisme eu kaskulin sumbata melel ano me ngay uya wan por audi ba sang nay uya okay so jaga to wow wan kume targui ayo solo kan ayo kauno kajin malbe wan baral mo mochung Kepinle mes wol isang balchili terus sila ya wan baral tanyo wal men semay te wan baral tais esensa mga inabel wal melal buter sincerities oh Jefferson buno wan baral Jefferson tayo mo magmala mungutong Kepinle senior country wan baral tagar bidar wan baral uber taka serib karena munach oya munas kurma munasan asang remasi men weliandi gis taka pagi tepagi man kapgaptingis pues pa sangka tepusla ketok mau me wol bumo
uyayang muchong gabi. Ngay isa naman, kumurumuro yung sumbatak, umayasan eh. Umayasan eh, kumasese, ang suta, nagkaunan malebe sa mga apoy, sa mga iwan paron ko, kumaan ko po kayo. May tawayan mo kita. Chuo jangan lal mo kapwa. May kapkap kamay, tawag mo ng kajaleta, akbas me mumuchong kabila, kamay bulubul, kamay chokoyo, inmelalo, kamay kap uya bukuan one per one, baka may bulikas ko. Kamay kap uya tayo one per one kung bukogi. Ay pag-pag ngon pag kamay po, kamay kap nur, kamay kap to sila, kamay lalo, sayan giba na yun, sayan giba na rin. Tawayaran na lap, weliandi di kami yung may jang kabila, uyagi, amay kaping, o kamele, oy kamele la, oy pagban na, chonguru chang ayo asay souvenir level na wa, inenil, umayaw tulun, kuburan pa na inin chanchan na siya, kalanganan kumasyon. Saka. Sakarada. Pohnrakiet kita. Ibang Kepinle. Sakara. Kalangan German. Bukan patuan weliandi. Itu sakarada. Kuya kaping kalangan. Pwede ang main Sampah, main apang mau, itu san. Sebenarnya kan, sekarang meleleh mengukur sampai main dam, main punya, mengukur kan. Pilbuk Sarawi pemasan ini, Kepinle, surga. Dari kameleleh mengkapai, apa yang tertawa. Iwan cekejut kalang. Mau iben uya ta share to be. Ilang kamera kau gini. Sono maran ang kamera. Karanganan ko urong mahal. Pemosyon man. Iya ibig brand. Para toreo mai. Ay ban bidi. Ban bidi uya tayo soy. Mai bandlong. Soy utane kaperen. Soy nan puk Sarawi. Kaiten utan soy ap. Patak me miminan puk Sarawi me pan momon soy. Itu de atai Sarawi ndanu atai pan bidi patak Sarawi pan bidi soy. Tene wiya silu. Mai teman-teman me wiya silu. Me Peter Oson alulang nim Sarawi ben kabakam. Prok sidu. Niyan siya merabang kota la nim Sarawio. Mia olemen. Egin usigito di man wanim. Ben pek me kotre na ramas me pan pitelonan nim Sarawi. Utan penenei arail dan karos arail men. Wato ne irail ramato kiti di mana ma puroto ni sote aleta. Oh yang akiti biso meroti ranwet. Ikuate. Sini momen. Ansau merapan. Kilangata Peteri John me aluta to. Ari I momen all me. Surga kalu e momoda berdika momen.
Ikatete irama. Irapan aluto ni Sarawi te apan keiti lagi suasa. Ari emomon apan aluto emomon nan perenan kapeti tene peren. Anseu meraban pitelong ari ndayang melau magitang niya megot kiyang niya megot. Ari anseu pitelo kilangata labe intayang me. Kilangata on kate. Ari olo mete wanan mong me tame ban kinang atame sote kinang kin me pen Peter ma toke pokete yamo manarapan mokitiki koso yamen kinang manta kilang kit ari olo kilang sote kilang ki pera na iramo manarapera raban ulaya ban ulanan pokete aban momon short megot. Ari, ni anseu dengan short megot dari ginadula ya. Peka short mokiti yang ni pocket kau. Ari orang dah apa hari ini? Orang megot ban payama. Ini momen. Ari sese me mia payama eu ban bilgoto. Ari ni anseu me Peter pataki yang me utana sote na sentie waita ta sote. Ite maren Jesus Christ me Nazaret me sekin washeri aban sewe seyo ken uta o alu. Ni anseu me olo longata ari Peter koliti pen olo momon waikata ari olo momon musika kita nega pa kakaka Ekia bolehlah, jangan niat tikitiko, utane soramo kita buateng. Anjir me uta nega kakak. Nile nanti kau. Imomon. Hari uta teri. Pakirau bola petelongan nim Sarawi. Kakak leksedi nanim Sarawi kaping akaun. Pimano gala me anane send. Uda ane kaping akaun. Kalangan akaun. Ika kalu. Ika kilang wasame iso daga kilang sang mas. Hari. Penene yo. Koko lang mo ina pante mo ina wahew. Hari enda olo indaya na sedi na makowe kilang tera ma olo ma emia melodi en wato ben paita nei dai magrer. Seriga bangola kilangata. Okay, eso de mie. Ai. Re grado aliga. Peka me moki nanu wanim tukanim Sarawi ka Alexeri. Ari meira ainda. Oro ka Alexeri ainda. Pukita dame ka Alex kibeto ka kalu. Jao pe ningangarda olo. Isme uya yang chonga benaitai men dik chent ben point atai pakurena atai ucho. Kanan gumromai men uya kamoi tiu. Katayan la tame matamataw tatak nagkala lesang wan koran ng turang pit manmangi iya kautial kenan sabon batal eu kautial me insan sa mga unsay hindi na sabon batal sa Ye tame parang wantoran po nan kanin pros. Malkam na mangi Sarawi. Also to the main and lella pros. Lella wasaks nan yuro. So
Sote ani ki matamatawi o babalit pros protong efses main sa bali Jerusalem. Apo ki kauti alwot. Wan turon pon. Masa ni etana mon auraman. Mon wangi wasame patapata ko lella ni po ni lupa pen po. Ni putrak men momot ni wani. Bubiti putrako. Mela sangni sawas and boy. Putrako pitpurang mo. Yet time kautel me wan turon pon masanieta. Me wan turon pon masanieta kautel wot. Tene all men nan Macedonia. Ikilikwar kapag sawas someone turon pon. And lella nan Macedonia. Even doon time lella wan turon putra oso. Niar ay lella ni dan Sarawi. Isang pagpag me sasalong try sa Macedonia. Wan turon pon lella potong sawas nan Macedonia. Malmangin ng Macedonia, European. Roma, bit-bit nan Asia, bit po ng Jerusalem, Samaria, o Waitreka. Nan Europe sa ikin to. Rinyan sumbe, one poron pon, rongata, pagpagwat. Mantatarano, kapir selo. Selo, pola yawasan, yan ng Macedonia. O one poron pon, ang pagpagwat. Melaw ko to sa Sohse ng kanim ka ng Macedonia. Pero one poron pon, tapi ito momotso, Riau. Ye momotso ng Philippines o momotso ng Thessalonica. Nan Macedonia, Roma leler nan Europe. Bangko, ibig buat kit. Ang sabi sa selo kiwasa, sa wewe kituan kapan, wan malawlaw na ton momot sa wewe, mawasa kay merabatrola te katlaya. Nan Amerika na naway kuam, apit me paman yang aki actual sungko akan, o diakan, bacang ki. Sesuatu ka kapaliala, wan pek te anan pensawas, metuaja. Men Macedonia, orang Macedonia o pagbagiran wan perang po, en wala rirai. Ita mesansan, tuan tame wan perang, Uda Paingai kasalin try. Yay, ni maran Yesus Kristus de Nazareth, evantak sawas. Belal potmet, development project ke o dueti. Development project ke medueti second train sekla. Ayat wan potron mo so what. Say look wasakan. Kwepi anan pen penene te pen irail. Isme banka kan kela level project bengi. Mau kwepi dan Sarawi setiap itu plaster yang aku dubers te cement lale liki. Ime bandu wet. Hey, airport. Anan ben sawas. Ini law. Ong momotsuan man betul. Main ko susurak sawas. Ya bangka kanakela project work. Ground work tela. Kau no me bangka ke sawas itu. Main ko anan ben sawas. Dan kau tialkan dan sabun metal Sarai ni sawas kusang Macedonia kutong wan poron po ranwot kikit mayang wan poron po alo ki Roma ang momotson UCCB kan nan punpe David mas bikin punpe yang may pila amay kapor ki Kuintukitu kot. Hey, kano te me panka Sohse momot sewot. Sohse sini pastor yang aki yang wan koron kan seulang kan.
kan momotso tamai. Mangi wan kapal ansukka. Kue kita momotso in law. Kaiden milestone experience ang kapal. Momotso harus kita konpe. Putan worst of all, momotso mas bigika. Taken konpe ka. Isang pilak nila kapingamarang. Sa kikiyame, kapingamarang sa depan affected by someone mass immigration. Isang konpe nila sa kumuhay ka. Okay? Men kapingamarang sa ilang konpe, bakit? April. Dala sa konpe, yun na namin. Kaya problem in konpe ka. Dila, taken group, taken yak. What the taken, none of us. Travel was near. O Trakan, Lolo, was Sohse, Irail, Menta Maramusan, Umotso, Kepinle, Aran Tamatama, the Rekisan Penene, or the young Akisan Mwomwohdiso. And so we will pass a valley, Umotso man, Araka. Ilang one Aran Sohse. Umotso, Tempa Sarawi, Aran Sapi. Nianso mo. Yang may kilamain ko at tungkol sa was may puti-puti. Gusto ka awalya lang. Dami kong malangan ito ang nanagela project. Dapdapan project. May kauno katki ang senior pastor o yung wantorong ka o sewang ka. Maling ka miniminti pa ne o kanagela ito kasampal ko. Dami wantorong pilim mo. Uda Paingai, kasaleta. John o Peter resulta tao karen. Ang trail ranward, ang Mwomwohdiso, niya may pan weliandi punwat, niya tungkol kaping. Kaping. Ang kaunom as, ang wandoran, ang Mwomwohdiso tayo, huwag niyang isang tuwa ka o pagkaroon ka. Weliandi sa pagkatali si Sibi, minimin ang Mwomwohdiso ang punto ng FSM. Kasi ka, sa wasegi kauno ang ni Rasaraw kasama. Dahil minimin ang Sampah o niyata ang taan minimin pa na, dahil pinipangkak katayan na. Ang ni siyang minimin chorus ng Mwomwohdiso, ng kausap, ng government, o sa nanano pa. Minimin what?